जों दिनै नंनो रिंना निंखे मनो जे जों जे लाइ थानाय 1 तारिखआव जों नंनि बिसिंथि साख्लायनो जे sini je puso contemplate tahu je sini kita tu je banding sung temani sebab nanti kaisa momen kotor kene meni o momen apa tu postpone kelajaka apa tamai kelajaka sini honorable president sini YCF ni borong bangsa sudah sampai saya kene abu ko jalan apa dijab bele jotono na hambai sini joton media ta khorono sung tini haino haitesa press meet khaine ni nangkha tamni hinba nor jotono saimano thanai sung salai seka sung press meet ni bisingte sung jana gore mani te tini sini press meet phai manja phaikya sini khoi hangkorni district president sini boronggang prosmit deorma west district ni president sini boronggang jiten deorma te sini Sipaijala district ni president boronggang bablu te sini mandai ni block president sini boronggang lemon sung amakin sung tino press meet phai manja phaikya tamni hinba sung buskang ni 5 tariko je pusobanta palace na tuyi protest khainani thangai tongmani abo tabu postpone ma khaike sung tamni bagi himale sung o protest o sini bubagra sungai baksa logi phaine hinai jehetu khana 4 tarik khana TW ni tibo kaisa sit-in demonstration tongo aro ang koinai sini joto tiprasana abo TW ni hin sini wansu gyabu joto no phaine be arbo kobom no lohoro tino press meet ni bisingti tei phainai salo jefru bubagra hasteo phaisok painai afurno sung sini kotor ni sete bo kotor movement protest khainani thangai tongo YTF ni bisingti tiprasani bisingti afru bahin ang sanai na YTF na tipramotha na TWF ni abui joto no sung kuno flag tigilak na YTF ni flag tigilak na tipramotha ni flag tigilak na TISF ni flag tigilak na TWF flag tigilak tiprasa ese tiprasa ngai singamno kotor ni sete bo kotor joba khainani thangai tongo baskango press meet ni maidumi sung saklai jakine no jotono saimano sini 2022 afro sini honorable president of India sini Draupadi Murmu state museum khainani bagai aro already inaugurate khaiklangja je tini tamni bagai government abono je bar je sini tiprasani bakhao sentiment phanangoi tong je ajagao 5 star hotel khaijana hinu abono tini joto tiprasani bakham moglai jakhaisi tini amhai kaisa kotor pujobanta palace no sini laibuma bai kringjak sini Maharaja Birendra Kishore Manika Bahadur je Islamic langmani ar thaino tini sokomornei mani yagulo tini joto tiprasani bakham moglai jakhaisi oboni ti kwbangma controversy bonglai khaisi abono sung sane nayo sung o tiprasa hangjai ro sung main focus ma khainai sini hukumu mukumu je sokomorjak tongmani tamni bagai sokomorjagai tongkha tini abono jawab nani bagai state government chief minister tai concerned minister Susanto Chaudhary ni thani sung abo protest khai buskango sin tiprasani fan ma phungai hisi karon sung nugui phaike barbar sathai klai je thangnai 25 ta bochor CPM ni amalo bahaini sini laibuma sini hukumu mukum bebang sokomor khibjamani amo haikino sung thanja kri ni bagai kokke abo maino nanghangke sung buskango je kotor movement khaitini wo sung oro kuno party color ti sung program khaigla joto asset tiprasa nungbo sak tiprasa go chike joto no buskango phayei bubagra ba tamba bubagra bachini hani bubagra bosuri tipramotha ni bagai sim bubagra ya haisi bubagra tongoi bui kamuma aro daut samno mo tipramotha ro mileage na bai khayen human samno bubagra bo tipramotha ni sim bubagra ya bo joto o tiprabasi tamo wansa tam tiprasa tam thusa joto ni bo bubagra haisi am haini bukha wansugui sini buskang ni protest success khainai ni bagai no nang joto no ko mumur horjao tai sung press meet ni bisingtino sung সময় নাওই জরা নাওই তাইসে sung press meet saklai rejangnai je sini o protest bufro ongnai gang taisa last aboni ani kacharmung khana sini TW rok je sitting demonstration abo TW rok khanpano ang koinai jara tiprasa bukha kaham rongno norok bukhana jotono ojaga participate khaipinani bagui hambai